Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana. Umeze neza? Muracashima Imana nka kera, nka kwa kundi nyene. Twebwe nta kirahinduka, Yesu araganje. Tumeze neza, umwe no mu mubiri. Ku mufuko haragoyagoya, ariko buca Yesu ashira ibintu. Niko bimeze. Kuko kwizera kwacu kuramye pe. Niko bimeze. Reka rero ndabibutse ko ngarutse, ariko turakinyo ngarutse, ariko kandi nyuma ya kamera cyari wo muvani witwa Wisdom B. Ikindi gice gikurikira. Kamutse ndi kumwe nanjye niba abane nyene nta byisheka abitari ibiganza tubaramutse tubakira tuvuga tuti shalom 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 tuyateramana ndazi ko uza kubwiriye sisa kandi uza kufashwa nuko bimaze iminsi bigenda ndabona fora hariya tuye kwirekura hariya ni kwa faida faida komuri tumutanze ko saida karori Lagi itu sebutnya faida, jadi bukan saja dengan sama-sama mama ya sih. Sawa, baik kali.
nuko reka tubike abantu rero dushimira na runo garuka twateramye gaduteramishije tuce dushimira nawe wenyine wabanye natwe ukadukurikirana reka dutariki ibiganza tubike abantu tubipfuriza ibihe byiza tuvuga tuti bye bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.